tugere tumwakire umugesti wacu muri studio ariko aratamba reka tumushyire mu karirimbo agatamba neza bamwita Krista umva check ibintu bidasanzwe wapi dusare ibintu byasaze arazi gutamba hari hano ariko aratambisha muri PJ Classic ibintu byashushe ndabarahiye mukanya rero muze kuraba video kuri Facebook na YouTube ibintu byo kuba byashushe maze barabukunye ariko aratamba ibintu barabingire ariko aratamba yana hari hano ariko aratambisha nanje byancanze jewe rero ibi nako hazana twereka bijye biboro jewe kabisa banyatara mudadare yamaze gushika muri PJ Classic FM muri studio nyine hahiye kabisa hiye koko reka dushimire uno wose wiko aragerageza kutwakura ariko tubabwira ati mukanya baraza kutwakura mukanya okay bamwitande basi Dr. Nkuru izina narivuze kanumvirize abantu bariko tukigina kuno mwanya barifashe yego navuze izina ry'umwigeme tugiye gukorana muri team y'umuziki muri PJ Classic FM n'icuro ya mbere mumubonye n'icuro ya mbere mumwumvise ijwi ngaha ku radio dushaka rero mutubwira akazina kiyo umuntu wa mbere ku murongo walo ego yes allo gute bosi umeze gute inshuti yanje erega ibyo sokuru yambwiye nivyo watufata michupa oya mukanya ragusha twebwe ikintu twase twarabahiye turarenga ko tutobesha abadukurikirana kabisa ego uraje rero nari navuze izina ry'umwigeme ngo yitwa nde nari namuvuze izina numve ko wabikurikiranye inde aragutitse hewe wabwira unwirindi chupa ajava muri tiriki guma hafi y'iradio yawe uraza kumwumva mu kanya okay iri timu ya muziki muri PJ Classic ni curu ya mbere ni timu ya mbere ni curu ya mbere twiyerekane kandi rero ko muri byinshi abantu baza kuvyumva yes sir ati tuyemereke barundi twemereke umuziki w'urundi asha utazuza rukurikirana iyo show biramuraba uwifuza kumenya makuru y'abaririmbyi apana reka kumvuga ibintu ibyo bintu by'amakuru je wapi kabisa tugira amakuru y'abaririmbyi tuzobabwira ahubwo tuzobabwira ndeka nititwa n'amakuru sinzigere tuzocita abavuga amakuru barahari tubona amakuru tuvuga tuzobabwira ibindi birengeye amakuru sawa umva ndabwira ikintu uno mudada yambaye agahuzu kanditseko umva remix yambaye iyo indirimbo barasho kwibaza ati ngo mbega ngo yambaye gute yambaye umupira wera wanditse ku rudoma ati ngo niyo no gufata no ku okay reka tubake ndagusabye munyakirire kapiteni oui munyakirire Krista Yola vite Krista ça va umeze bien ego turagoye ikaze muri PJ Classic FM. Merci beaucoup. Krista reka kumvangira ibintu nuramwakira naratwa je ndamwumva nuramwumva neza reka umwumvere shema kazi reka tumwumve naku
yo okay umva rero shaka Krista nibivuge abantu bako tuvugiza kuno mwanya bamenye uno mwigeme ninde yes Bon. Je mfise ukuntu nivuga kwa Tsale. Kwa Tsale. Yes, muri kumwe na Krista, La Lion, the body girl, Shata, Kola Believer, champion, the monster, conqueror for real. Teacher, the preacher, conductor, vibrate. Mrs. Dreams. Radio hustler. namwumvise kabisa uko rurimo wavuze ngo nuruhe ngo Mr Bombo kandi ngo sharagata ni biki ibyo amashangara gatanyangara ibiki byo navuga ni aho dushaka kubimenya nakantu kiwanje nyene nakantu kiwanje akabiki Sound of Happiness 7.3 yumve neza ni La Lion. Yes twizeye ko muri benshi biko muradukurikirana abariko baradukurikirana bari muri hose abari hano mu gihugu cy'u Burundi kano kwisi yose twizeye ko muri benshi cyane twizeye ko muri benshi cyane biko muradukurikirana uyu mwanya rero twakiriye Krista ndibaza mwumvise neza turona apere ni nyinshi abantu bariko baratelefona zozini mbega bimeze gute bitabe ati umwigeme yafashwe n'ibiki afashwe n'ibiki ko yariko ramena injugu mbega biga vyari ibiki ganani bitabe karakabijya kabisa okay Krista yes turaguhaye ikaze kandi murakoze cyane the first one bavuga ngo the first one festival yep icyongereza rero burya nitwize hamwe si umurenge bitego naho wize bivana naho wize yola dushaka tubwire Krista uno munsi turi tariki zingahe mbega uyu munsi turi tariki 8 nega uno munsi twariko turibuka umuhisi Peter Gonzo bakora umuhisi tuza PG Class Cafe Mario yuzuye gusa niko twimereye tugenda nibihe dushaka tubwire icambere kwanza studio PG Class Cafe Mario yibonye gute ni studio imeze neza cyane natewe iteka ryo kwicara nga umfite ndikumva atari jewe ndikumva ngo ndahandi hantu vyatsari urumva ni ibintu by'imiriro gusa abantu bitege ino team tugiye kubazanira ibintu biryoshye cyane abantu batatu bavuga ngo turi batatu badatana mu ndagaro bibaze rero ibyo bintu ahantu Krista La Lion ahantu ari Isaac canke se Captain de la Capitale ahubwo barabizi ko twese twavuye ahantu hamwe bibutse umva twebwe batwita bantamenyegwa ntibantamenyegwa kabisa be hashtag ivuga gute ya hashtag yawe ivuga ya hashtag waje hewe nindemanwa sha nindemanwa okay rero icyo tuzakora no munsi dushaka kumva abantu bashaka kwigana icoza kiraba kuwa kangahe mba kuwa kangahe sangapi bagasangapi twarabemereye abantu neza yuko ino samirizi ino radio PG Classic FM kiri mu byatumye ikundwa cyane twibutsa n'abantu bako badutwikirana yuko turi hano kubwiwabo kandi dutegezwe gukora ibyo bo badusabye kiri mu byatumye kushaka no mwanya performance ubona neza yuko ino samirizi iri kurumvizwa n'abajene benshi ugwaruka gwinshi ikira hurumbirwa n'abantu benshi kuri izi mvo zikurikira dukora ibyo abantu bashaka dushaka kumva abantu bashaka kwigana cy'umuziki kiza kiraba ryari na ryari izina twararivutse n'amasaha tuzokora kubyo bashaka urumva rero ino team turayiberetse ni batatu batana mu ndagano abatamenyegwa bazandemanwa Isaac cyangwa ushaka unyite afande birakuraba hamwe na Mr Capitale hamwe na La Lion La Lion ijya presentation yawe rero sha je yanyishe abantu bari dogati urumva ikano cy'umuziki kirateje gutangura n'ukuri urumva muko dutevya nibahumure rero reka duheruka kwa Krista Krista uno munsi uri muri PG Classic FM twakwakiriye naho tutarakwakira for real kuko ikigano cy'iwacu izina turaza kubivuga hanyuma ariko abafana baza kutubwiye ko twararivuze cyane dushaka yivuge kwanza neza abantu bamenyetse Krista ninde background yimeze gute uyu nigene bugene nahurudutse muri ibi bintu bega azabishobora ko kaperi tumenyereye n'isese mu gatondo adishusha n'amarege n'ibikiri komakomeye Isaac sayine ijoro tukaba tumuza ati
ni ya ndemanwa nyene tujye turabiryosha Krista we ni gute dushobora kuba tumuzi ahantu hariya aho yagiye araca reka abatamuzi uno mwigeme mwiza yes afite po chocolat afise ko akantu kuko ndi mwiza mwiza friend umudada aragotoka muri komante abana ba social media nko kuri social media ntago si umuntu wese ashikiriza iciyumviro cye ushaka kuba ndi mwiza imbere yawe ari undi muntu abona ko ndi mubi mugandi mwiza abantu ndi mwiza po baratubwira ati wumva wakwishima ushimwa n'abandi tangura wishime kwanza wewe hama onda gushime nyuma ariko wabanje kwishima wewe ego Krista nibi Grindavye Christabella benshi bagiye bamenya kuri YouTube online Bujahid ariko nahamaze igihe kitari gito hafi umwaka wose benshi barabizi ko nagerageje ko nshoboye kuzana ibintu bimeze neza ni benshi banzi kubitangazamakuru mu Rwanda bimwe mu bitangazamakuru bica kuri online YouTube kwa Yago benshi nibaza ko ariho babanzi hama mfise channel yanje kandi ni BCTV show bagiye babona ibiganiro nakoranye na bamwe mu byamamare hari hakujya mu gihugu cy'u Rwanda Nyaksoro mbwejigiyani ni Nyaksoro baragoye kuronka biragoye cyane ariko ni chance nagize gukorana nawe rero abakunzi ba PG Classic FM 97.3 Okay. 97 n'ibice bitatu bavyumva. Abakunzi bacu bavyumve ko tugiye kwatwika agashya. Kabisa. Ibintu bigiye kugurumana hari umu journalist ukunda kuvuga ngo bije ku rundi rwego. Captain, agize kuri mubaze. Ikintu kimwe nuko abariko baradukurikirana turazi ko ari benshi Krista tukuzanye mu bantu benshi bakurikirana PJ Classic FM abarundi ni benshi bakurikirana PJ Classic FM kandi bayikunda neza na neza ati nakaye karusha canke niki kindi gishasha ikintu gishasha canke ki vibe wowe bazanye bavuga ati nahandi doshira dushaka kumviriza amakuru y'umuziki atari kuri PJ Classic FM. Yes, Captain bahora bavuga ngo umuntu ashonje ahishiwe ubu nyene sinoca ndabibabwira kubera buyitege gusakara umuriro barindire nka next week nibaza ko aribwo ibintu bizo bimeze neza cyane aha twa turi nka presentation canke kwigaragariza abakunzi ba PG Classic FM ariko nibaza ko mu ndwiza bazobona ibintu vyatari ngiye nawanda basonjesheje canke ndabateye icaka ego urakuzi cyane Sajwi radiophonique kabisa uriko uragyumva uvuga uti aka si umukobwa ati bimeze gute yakuriye he hakujya yimbi bavuga ngo akantu utambitsemo niko kabi ego natari cyane rero ego nuko rero Krista twamaze kumwakira muri PJ Classic FM nkuko rero bimubwiye ati tumwakira mu muryango w'abantu benshi bakurikirana ino samiriza benshi cyane Kamenge Kinama Nyakabiga Rohero hari azabubanza Kirundo ryari twaruse n'abafana bari ko batwumviza bari mu Rumonge kure cyane benshi Krista nivyo mugani wawe ati haracyari kare niho ginashika urugo burya ukigwinjiramwo numuyatsi vyago byifashe gute ati abantu bawe baze gute ni wasanga maboto ngaha turazimanana abantu babo bacu n'abana beza abakundi no samirizi nabaji zamvuguza abantu mu mujyi ngo nabaji nabaji sinzire ngo ji bisigura iki ntumbaze ndagusigurira ntacu niyo mahirwe mfise ko nakubonye nikihe kintu yo kizima ubazaniye turetse nuko icyo uzo ubazaniye kizoba gisa nico jenzanye nico Captain azanye yes umwese aza kwiyemeza ivyo agira tange mu kiganiro cy'umuziki ariko reka umwese yivugira kazo gato kiyo tuguhereko. Yes, abakunzi ba PG Classic FM ni Krista kuri micro za PG Classic FM 97.3 angerageje canke gusamarazinga ibyo bambajije nibaza ko ikintu kizima canke ciza nzanye muri no radio no gushira hamwe tugafashanya ariko ndahimiriza abantu bari mu ntara bari ruguru cyane
ni Muramvya mu Kayanza ahantu hose ndababwiye ngo mufata agatelefone kanyu ebana mushire ku rushinge ni 97 n'ibice bitatu hari ibiganiro bibiri nibaza ko buri munyagihugu wese ahantu ari kizomushikira ndakivuge Isaac ntaragera utuvuga rero ngo surprise reka tubibike nk'umuse kwambuje ngo reka tubibike ariko ndababwire ngo simvuze ngo abaruguru gusa no mu gisagara ahubwo mushiremo ingufu fata agatelefone kawe webwire mugenzi wawe uti shira kuri 97 n'ibice bitatu ahubwo twe tushaka kumenya mushaka ko ikiganiro tukibazanira sangapi amasaha borohera umunsi tubwire ngo muzo bikore ukuntu kubera nimwe ba CEO bacu nimwe dukorera mutubwire umwanya uborohera kugira ngo tubereke ibintu uko bimeze na cyane mwabyumvise uri Kristo ino munezero udasanzwe Isaac munezero udasanzwe naryohewe n'ingene Kristo ashoboye kwipresenta yashoboye kuvuga neza ati engiye kubazana ibintu bidasanzwe abantu bari ruguru mwitegure cyane You make me shiver niwe gusuzanga ego mwabyumvise ati rero abantu bari mu ntara za ruguru mwitegura Kristo bavuga ati jewe nawe uje murazatwika kabisa aga nzatwika nzafatanya kabisa hamwe byose bigira inzira so inshuti rero majya mu make cyangwa se yumvikana abantu cyo bamenya ikiganiro cy'umuziki giye kuzakurira tangwa ngaha ku radio no samirizi bashobora bibaza ati kubera iki cyatevye ibyo bya sport byaratanguye ibiki ariko kubera iki cy'umuziki mwafashe umwanya cyane twamenya bya mu gitango muri izo mvo ko twumva ati tugikoranye abandi tubakure he bigende gute bafise background yahe mu muziki bafise historique yahe barakurikirana umuziki ho bimeze gute muziki tuzaniye aya makuru ngurumva ngo ine ndirimbo nshasha yasohotse mubumvirize ati baguzi ya PJ Glass vuba kigano kiraheze no ikisi cyo dushaka kabisa si cyo dushaka cyo kituzanye kubabwira ngo indirimbo nshasha yasohotse mwisanga no kuri YouTube mukayumviriza ariko hari ibindi bintu biri mu ndirimbo nshasha abantu batanganye byari neza Isaac hari n'ibindi bintu abantu baba bashaka kumenya by'abarinzi b'abarundi ubuzima babayemwo eka neza na neza n'ibyo bagenda barakora mu mibereho ya misi yose ariko rovera katakaye umuziki w'Uburundi Krista nimwe ndabivuge umuziki w'Uburundi warabuze showbiz cyane turi ngaho kugira tubikorere turi ngaho kugira showbiz tugomba gutwika ibyo abandi batakora tukabikora kugira tubeke ko dushoboye ibyo mwumva ko bitagishoboye canke mudaheruka amakuru mutagiheruka twe batatu turi ngaho ku bwanyu ndabizi muzoryoherwa kandi ewana aho bitagenda neza muze mu telefone mugati dushaka ibi mutubwira ati dukora iki je nababwiye ati nitwazana ikiganiro bikababihira kuri PJ Classic FM barabyemerewe kuko tubwira ati gano kirabishe mugikuraho kabisa urumva rero ikiganiro cy'umuziki natwe tuzogerageza uko dushoboye kose tubaryohereze kabisa kizeri kiganiro cyiza tumenyereye twamo tubashikiriza ibintu bimeze bien ibintu bifite vibe zidasanzwe abemera yuko ati bazokumva amakuru agezweho kandi ari ku mwanya dushaka rero umwanya avaye ibiri byose twakira abantu tuvuga n'abantu batwumviza ko n'umwanya ko wangana yego bari benshi by the way ni benshi sibire umurongo kenshi n'abandi bakunda kubura umurongo bakunda kugira imidogo bari mu kigo gishari bombo banyidogera abagira amahirwe bararonka agatelefone kanje ati Isaac no kuri iyo nimero mugire nimero ziri ku radio kuko muraturembeje igitangaje n'ubunyine bariko hera batambu n'ubunyine bariko barakora ubirije birangiwera rero iyo uko uravuga ikintu ukibaza muri studio nguri wenyene kandi ari intsinzi y'abarundi uko bakumviriza benshi cyane bari danje cyane gose nkina makano ngicitoki mutakura hari hose zizangagara za ko kafe PJ Classic FM yarafatishe yararangiye kabisa urumva rero barakira kumva umuziki nawo twebwe tujye bazana bya biganiro ngo urumva ngo umusoneraje ngaha yambaye nabi tuzobivuga ariko Kristo unyemerere cyane niwaza ari mu vite yawe akaza yambaye muzitabutse sinzi umubwira yes tugomba kubivuga uje wambaye nabi ukihenda ugashika muri PG Classic FM umenye ko tuzobivuga tuzoguhera kuno tukurabe kuko abantu bashaka kubibona hari abandi usanga je tijina zinikare mu kandi gashasha mukavuze okay good turayivugije dusanze ari muswage
tuzoza ari ubugari bw'ibigori buvanze n'ubugari bw'imyumbati uracyo buvyara muri tware turakomera urumva turabivuga nyine ati wapi kabisa genda usubiremo ibi rero nivyo tuzogerageza ariko duhiriwe duhishije kubona yuko dufite abanywanyi benshi badukurikirana tuvuga ati turiko turatamba ariko ntidutamba twirorera dutamba twirorera n'ikimenyamenya reka urabe reka nugure telefone rero ubwo umurongo wa telefone reka nugure telefone dutangure twakire abariko baradukurikirana bari mu mihingo yose y'u Burundi bari Makamba abari Gitega abari Heunye ku murongo PJ Classic FM. Allo gute bosi. Allo ni sawa. Umeze gute nshuti yanje? Urakoze cyane Isaac mwakiri umunywanyi Isaac ati areka navuze uzi gute ati wamudekone ati kapitene ati gute gashi senzi nkumugize iyo susi jewe n'umurongo wa kabiri allo ni sawa ego utwumvije uri wewe yo wow n'umunezero udasanzwe amajahe kuntega muraho none PJ Classic FM mu Kirundo mu Rwanda nibatwumva ndaryohewe vraiment ndaryohewe mikoro mengo iriho ndaryohewe kumva ko hari umuntu wo mu Kirundo bisigura ko abantu biwacu double nationalité ndezemerewe abantu bacu bagomba kuzohora bumva ikiganiro turiko turakora batatu badatana mu ndagano ibintu bizaba bimeze neza cyane ni foye muri rudasanzwe Kirundo mubabe abanyagitega abanyagitega bakure wumva abanyagitega allo ni sawa utwakwira amajahe numva magarajyane Isaac barakura mukije allo Isaac ni sawa Elode ni sawa umeze neza nizere yuko wumvise ndakubatse aya matwi abiri n'uzi kuyatandukanya aya matwi abagabo bari muri studio n'uzi kuyatandukanya kwe Isaac rero ninde je nagutanze Isaac rero yakuramukije byanse kuramura muramutse urakoze cyane kundamutsa Isaac barakuramukije allo ego ati wanyumvise neza ko ndi Isaac Oroje urakagira ibyo byokeje byakunaniye siwe oroje telefone kandi ndagukupiye ko kuko byakunaniye urakapo naso nuzi ko aho rero umufisa amajwi asa na kapiteni gushaye ndetse niyumvira mufisa kimwe erega n'umurenganye no musore jere kapiteni jewe so mucamande gatwagira unundi na allo yagiye urazi rero umwanya rero urageze rero umwanya ugeze n'ubuhe n'umwanya wo kutwakirira umushitsi wacu Krista dushaka dutanga umwanya banzenira akantu ko kumwe ushaka kuzana ibyo banzena akantu ko kumwe ushaka vuga ariko tuvuga kuri reception abazi bamuye Krista ibyo ashaka icyo nzi nuko muri PG Classic FM atakino kimwe kibuze rero niyo mpamvu zati banzenira akantu ko kumwe ndarushe haruro twumviza kuri no mwanya mukanya ashaka gusohokana urazi rero iyo timu y'umuziki kubera yuko tuyiziga ko ibintu byinshi kapiteni Isaac hamwe na Krista turasabye mudusanga ahantu ku kabare kabisa dusangire ababosi tumenyane iyi telefone itaba kugira allo oui Lionel wa Mwalo Mukamenge ni sawa urumva rero wewe waradugije volume yose muri salo reka rero wa Mwalo urazi inganga yenyene yotumuronka abakiriya benshi urekanye n'amasengesho
wa mwalo umva oya abakiriya urumva abakiriya rero babwira ati umva rero wa mwalo wamwumvise umutumire wo mu mwigimekazi haleluya ego wa mwalo mumbariza akabazo kamwe sha Krista sha yego ndakumva wa mwalo reka ndamwishure yaba wakuvye yamaze kugenda ushobora gusanga nzo kwitoza muri 2023 wa mwaro ahubwo rero amajwi yawe ndakeneye muri 2023 ubwo niko abafana b'ino radio bakirana allo ni sawa mwene data uramajahe inde Mike Mshindi na kapitani Rakut. Yes, hello, gute Mike Mshindi. Umeze gute inshuti yanje? Ati muradukurikirana neza umuherereye? Ni yegeze inyuma akaradiyo ke canka gabanye volume. Ego bugi uri mu cyarama woga inshuti yanje. Neza cyane turagusabye mwakire Krista mu bwami bwa PJ Classic FM kandi wongere ugire nakabazo mu bajije inshuti yanje. Akiride magiri beba cyayiruka. Urazi rero reka nabitere inkuru Krista. Arana atazi kutaragasha. Nkaho cumutera ubwoba cyagenda. Nka jewe. Imbere y'inkumi. Uburi ntamo. Reka cyari reka. Umanjagagara nyine inzara. Reka wa muhungu wewe. Ubugwayi baba yao reka twifurize kano karimbo abantu bose bekora dukurikana kuri PJ Classic FM. Allo ego gute bosi ati jwi rya kapitene waryumvise urakoze cyane rero ikintu kapitene yahaye muzokimbwira ibintu ndabona yuko ari wanene amazina yawe witwa nde Chuma Javena okay twakirira umutumire twakirira umushitsi wacu n'umutumire n'umumenyesha makuru La Lione umeze neza n'abantu bake kubera iki abantu bake ni kubera iki ushima Imana n'abantu bake aho rero ako karirimbo cye numva ko akumvise neza cyane cye numva ko ako karirimbo wagakurikiranye cyane urivuze ngo urashima Imana n'abantu bake cye numva ko iyo ndirimbo wayikurikiranye akabazo kanyu ego turi batatu ni Krista Leon na Isaac na Capitaine de la Capitale Isaka ni hari ego yaga Mr. Captain Capitaine oyo tupo freshi Tobasi asante sana ubawe cyane Eka numunezero udasanzwe abantu bose bakora dukurikirana ari navuze ngo ni Merkito ubwo n'ururimi n'umwanya kunze kudukurikirana kandi akunze kwakura cyane n'ururimi akunze gukoresha nanjye rurancanganje uti yanjye gusa uri hose ubawe turagukunda cyane gose yo ni impano sha yo ni ndemanwa uyu ndi munyonyi ku murongo wifuza kuganira na Krista allo yo gute bosi umeze neza inshuti yanjye ati mwadukurikiranye neza kuvuga ikiganiro gitanguye Krista Isaka ego ndakora mukije nanje ego ako kantu ati bagufasha uracabyibusha yego hewe
uramaze kubibona nawe ariko izari koko ariko uwo mumbariza ikibazo Krista je ukamva ko ubiki ego wi namahoro neza amahoro none Krista none nguna kufye ndamumva misi Drew kweli leo tukamana ibituganze Drew afete akugeze ko Azimana isi ni juru wigeme ndavuga iki ndeke iki ndamuvugisha ibiki ndeke iki allo ni sawa je mege jotsi gisinzana ndarize inde ni sawa muri sokarti wumvise ko twaronse inkumi muri PJ Classic FM ngo wenda mukugabiye kuyeterura ndinga wi ndinga ndakumva namahoro neza ndameze neza cyane nawe ufise ijwi ryiza cyane uzura duhamagara buri gihe kugira tuvugana batima mutwenga wari batweze iruhande yawe uri bande wakurikiye rero ibiganiro byacu uri kurambaza izina ntiwakudukurikiye uzura telefona buri munsi Krista okay rero ufise ijwi ryiza cyane bwira aba bantu muri kumwe baje barashira kuri 97 n'ibice bitatu kugira tubashe kumvikana ba telefone kandi sawa sawa ego unye amazimize nyegera mwamwumvise so bwa mbere ega n'ubwa mbere gashaje oyi usanga tuzinanye ego urakoze cyane okay ngo fishi mwazibonye jewe rero indirimbo ya Big Fizzo na Big Face na Mkomozi ego akibaho kindi aricyo nza kubivugako promota batugora kuma allo oui murushuri muri bujuma yo hano kure Krista meze neza aho muri rirari eka muze muri telefone kugira Krista nyene yumve neza yuko hari abantu bakuriwe ko baramwumva kuko eka cha yibaza ngo ariko yimviriza abanyene muri studio nakwikirije nawe ngene mwakiriye rero asha ngo uyu mudemu ndamuguhaye ni Kristo wako ni Krista si Krista ntayo nta myaka ijana ni Sound of Happiness 97 n'ibice bitatu nibakumve ko wabara myaka ijana tu ego urakoze cyane ego urakoze cyane je kirimbo mpamvu nkunda gusubiza mu mpabura kweli ino ndirimbo urayikunda cyane ariko sinzi neza mbiga wikundira ikiga Isaac none kujya abantu gusubira aje kuvuga ngo reka share muri kungora izira nuko nyene narivuze nta myaka ijana tuzobaho allo oui ego urakoze cyane urakoze cyane jambo umukobwa reka kwishure ubajije ngo wo mu Rwanda ni cyamamare sha ni Nyakso twakoranye ikiganiro ja kuri YouTube wandike BC TV show urabona ikiganiro twakoranye na Nyakso umwe mu Rwanda nyene ukina comedy yarakwaje ati ngo wavuye he ndi umurundi kazi by the way ntumvire ngo ibindi bintu
ntungumize ku kayeri ngurira akanyama nako nubaka umubiri biri ntungumize ku kayeri. ati ni umurundikazi umurundikazi rero ntimuje biyumvira ibindi. Allo ntibiyumvira ibindi. Allo oui kose uri gucara ragati umva dukora dusenga dukora duca hirya ego arakwishura ko wi ndakumva. hama ukafanya tungahe amashuri y'intango ukaba yatanguye gukora igisigo cy'Icyongereza cyinshi ibyo ukaba ari marigere hama muri mwanya umuntu yabishije kwikana kwiragiye akaba ari yinde ubuzima bwawe muri mwanya jere ufite bariko aragonga Allo urakoze cyane ukibaza umubajije hewe iyo kiyagenda reka dushimire abantu mwese muko muradukurikirana Imana ibandanye bahezagira rindira Krista yola ibyo bibazo baza kubyishura ndabyishura sinogenda ntamwishura ariko ngira sabe kantu abanywanyi bako batwumviriza mere kwa Elvis nyene aje kubaza ibyo bibazo mutwihanganire umunota umwe mugira mutubure ku murongo gato ariko bagumize ku murongo mugumize ko ni ku nyungu yanjye so vuga ngo ngira diane ngira zinye ngo birapfu tugomba dusengera ikiganiro muri uno mwanya mudufashe kabisa mutwemerere twifodikanye namwe mu mwanya muto cyane turi mu masengesho bwana shima shaka kugumiza aho nyene kuko nawe nyine dufashe amasengesho kuko mukanyagira bivuge icyo gihe ko turasenga hanyuma rero cyo tugaruka urakoze cyane basabye kabisa twemerere mwihangane umunota umwe mu buhari umwe wese ashobore gusenga mu gisabisho ashoboye ego aragamije duhinyanyire gato cyane ego ariko kameme ko none ko ari tugitanga ibiganiro tuko turacyatira ifo kizoba nari kibananya neza dumereye neza sibyo none neza cyane kandi utangura amasengesho ego mu kanya gato rero turaza kugaruka mwihangane tuva ku murongo gato yadigizime gato nk'umunota umwe gusa urakoze cyane tuzatora ku murongo come on